Hürmetli studentler, bugün biz TIF деген TIF arқылы лабораториялық істер жатырмыз. TIF деген тек қандай тек? Ошол боюнча көрсөтүп берем. Так, sublime text açarız. Жаңы файл түзөбүз. Ctrl+N, андан кийин Ctrl+S файлды сакталабыз. Мисалга файлдын атын каалагандай жазсаңар болот. Андан кийин .html деген форматты толук түрдө жана сөзсүз жазышыбыз керек. Сактайбыз. Структура чыгыш үчүн илеп берген жазалайбыз. Андан кийин тапты бассак, HTML структура чыгат. Андан кийин CSS файлды деле ушул сыяктуу жаңы файл ачабыз. Андан кийин жок болсо нол жактан дагы иштесеңер болот. Save деп. Ctrl+S. Мисалга стилдин атын деле өзүңөрдүн атыңарга жазсаңар болот. Жан болот .css. Эми үчүнчү шарттан no CSS файлыбызды подключение кылышыбыз керек. Ал үчүн link дегенди жазабыз. Link деген бул ошол биздин no CSS файлыбызды улашыбыз керек HTML файлга. Бул жерде адрес туруп атат. Ошол CSS файлдын аты эмне? Биз сактап жатканда жаңы .css деп сактадык. Сактайбыз. Андан кийин diff'ке келели. Diff деген тек бар. Мисалга мындай текст жазайлы. Diff 23 тайпасы. Так, жыйынтыгын көрсөп, бул мындай простой эле текстти чыгарып берет. Же жирный эмес, же заголовка эмес, бул обычный эле текстти турат. Демек бул diff деген тек просто блочный тек боло аталат. Блочный анан строчный деген тектер бар. Алардын айырмасын азыр көрсөтүп берем. Так, блочный дегенибиздин себеби бул ачылып, анан кайра жабылып атат биринчи себеби. Андан кийин блочный тектер кандай болот? Анын CSS'те көрсөтүп болот. Мисалга бизде азыр HTML'де diff деген тек бар. Diff'ке граница беребиз. Border 1 piksel жоғындықта solid red. Kızıl түсті граница çıksın. Так. Diaphragm'da бұл жерде diff'tin uzunluğun көрсөтүп болот. Демек, биз түзгөн diff'tin uzunluğu 100%. Себеби экранды канча чоңойтуп кичинертсек дагы бул 100% uzunlukta eğledi. Sunday. Yani stročni tek degen kандай болот? Stročni tek degen сауда span деген тек бар stročni. Эмне үчүн stročni дейбиз? Мисалы ушул эле текстти spanга алып көрөлү. Сактайбыз. Эч кандай айырма жок. Бирок бул жерде spanга граница берип көрө турган болсок, border pixel solid kara çıksın granitsası. Tak, aldığını açacağız. İkinin ayırması uşunday. Kızıl bloçni tek, kara stroçni tek. Stroçni degen bu strakalar akırap. Span degen tektin içindeki tekstke karap uzunluğu uzarıp geçirip. Buların uzunluğu 100% boğu. Bloçni tekte kıska tekst yazsan bile uzun tekst yazsan bile uzunluğu 100% boğu. Bir strakanda çalpı yerlette düşünsör boğu. Так, андан кийин өчүрөбүз. Бир канча дифтер болушу мүмкүн. Азыр бир диф бердик, эми дагы бир диф берип туруп, башка текст жаза турган болсок, мисалы. Достор, жыйынтыгында деле мындай нерсе болуп чыгары. Так, себеби биз diff деген CSS бергенбиз. Бул стиль болсо жалпы diff'ке иштелет. HTML детинерде канча diff болсо деле баарына бирдей иштей берет. Бир свойство. Так,
eğer bulardan biri özüne kayırlaz desek, misalına, üçüncü de özüne. Uşunda özgürte turan bolsa, kanda üçüncü cifke başka ad beri olsus gerek. Misalga, klas menen. Misalga, bunun sarı de pren, sarı de, cil bolsa, özüne kalağın ad, dece sarı bulat. Bulcaka klasta sarı de bergenden keyin, söz üstte, söz üstü toçka menen başlap. Toçka, nan klastın adın cezası. Misalga, sarı dedik. Deseytkamda, okşuş sifter bolğan için, biz eminna bir özüne hayırlanın için oşol diftin adında başka adlar yılar vasıs gerek. Klas degen düşünüşünday. Siz de olsa toçka menen bir öz. Sana fon bireydi bu. Background, sarı. Ne sarı dedim o da yellow. Ne? Şuna başlarsak bu. Buna gelin o difter döçürüz. Difterden negzi maksatım ne? Negzi biz difterde blok düzgünde kullanıyoruz. Blok degen ne kandayım savı? Ne hıpsır da. Dif pıstırla kalpırayla. Cengi olsa birinci dif. İkinci dif. Üçüncü dif. So, iki, üç. Yıllarga dağı klas bir olay. So, klas. Nova. Bir. İki. Üç. Tak, değil Birinci diftergen dahval. Çalpılı difke. Granica bireylerge. Onlar bir peçel. Solid. Lek. Ne klas tak hazır. Cinteve. Nandıl çap. Bu elementlerinde 100% düşünüyoruz. Tiro biz bu uzunlukta özüz. Ruçnu kıskartsak bulat. Hadi endem ne kıswas gerek. Şirinane. Hiç. Mesela biraz 30% bireydir. Şirine 30%. Ne? 30% nanda esettegende 30%. Annekim nozer 30%. Negizi bizde no vak polya bu 100% ele tuşa akıraptırıp prosente besiner bulan. Display inline block. Çanakı spisokta ne? Garizontal mes vertikal mes garizontal çağırsın. Dahil olacak bu. Birinin ardından biri canız rakamız camdan captaki mi? Bir ikilin böyle. Savı bir ikili 300 piksel. Namda blokları çizelim. Taki mi? Her birine başka fon vereceğiz. Mesela hatta bir yer. Background. Yellow. İkinci. Logo. Background. Green. Üçüncü olsa. Background. Red. Ne? Hiç bu güzel olduk. Taki mi? Blokların arasında raft karavanlı. Hazır ben. Mesela bir degen ne olsa da şu bir de dayıcıldır için hiç kod tutuyorlar. Tak, hiç kod degende mesela cifke hiç kod solcağından 400 piksel bir retrom bulsam nandevlat 400 piksel da ben de çamber koyayım. Mesela 20 piksel bir retrom bulsam her bir diftin içinde tekstin ne? İçinde tekstin ne? 20 pikselden onca kafara püftü. Ne? Şöyle tekstin. Bu trading degen suespevne blokken sırtına çıpaytne içinde nesilerde türstöt. Adem nolar outlarda kök bol pramar outlarda çomu için bu sırt kodstup sonra nerzen renk sırt kodstup merzen renk mesela 5 senden direkt rolun sok nar outlar hazır 5 pikselden cınış gerek mi? Çoğuydu. Nol zerden dağı destek bulup kiminde
10 piksel dersek. Так. 10 pikselleri oturamazsak. 10 piksel var da. Sırtından tıkladık. Da şimdi hazır bizde 3 bloğumuz var. Nazırdan daha bir de koşsaflık. 4 defa. 4. Почка. 4'tün background'ı. Neyse. Pink. Özür Tak. Bu ne için bu sefer çıkmalı? Sebep de bizim ekranımız 100%. Ondan bloktur 30%. Den üçüyle vatat 30-60 olacaktan meslek albaran için kinki strakadan çıt. Diyem ne olacak da hazırat ağız. Bir minin dörtün arasında aralıklı harap. Şunda birinci bloku sırt kokstun astıcarlı. Sağ. 20 piksel deseler Nozadan 20 piksel olduğu hiç gerek ne? 20 piksel. Da yemeğe ona bir strakaga töftön batkosun alçın nadiştirden uzunluğunu 20% geçiyor. Bu ise 22'ye bölsek töftö batar. Ne? Türk blokten 22%'den uzunluğa yolu tarım ne batat. Da işte sepot. Bloktur men. Blok deyende üstündeyle blok düzbüyesün. Orada onun içine sürük koysan bu tekst koyup çiftler ve kanca besinleri olarak klaslar menen işteşke yürümüş gerek. Şunu menen sağ tuttu.